sat i 5 minuta. Molim. Poredak trenutačno. Samo sekundu. Čujemo se, evo nas na ulazu Komin i Komin gori doslovno. Baklje su upaljene, dimne bombe, sve dimi se. Ali Crni put je napravio veliku prednost i ide po sri rijeke. Drži prvo mjesto. Gusar to je borba između trećeg mjesta, treće i četvrto. U svom ritmu i sad su ih uhvatila druga i treća ekipa. Ne vidimo trenutačno uopće borba za treće mjesto i jednu 500 do 600 metara. Zrnovo je u pola lađe. Tako je. Sabljena je trenutno treća i ovdje sada između dolazi druge, na pari. treće i četvrte lađe. Moram priznati da Crni put više uopće i ne vidimo 300-400 metara od bakli i dimnih bombi. Tako je. Ali imaju sigurno neki vodi Komina, Crni put vodi Komina, sad su ušli u nekakav dimni val, pa ne mogu točno reći koliko, ali jednu sigurno nekakvih 150 metara, sigurno priko 100 metara. Vodi Komina koji je drugi. Sada se lađari drže svih uputa i moramo... Nema problema, u svakom slučaju stabilna je treća. Malo je pojačala. Mora prekinuti. To se tiče se same organizacije na koridoru gdje su lađari. Gusar je sad u velikoj borbi sa... Stablina, pazite Kormilo! Pazite Kormilo, Stablina! Tu je Zrnovo. Crni put je utekao, znači borit će se Gusar i Stablina i Zrnovo za drugo mjesto. Evo vjerujem da čujete navijače Gusara u Kominu koji pozdravljaju svoju ekipu. Bez obzira što nisu prvi, cijeli Komin je na ovom popularnom debitiću, navijaju, pozdravljaju sve ekipe naravno. Ima puno navijača na motorima, skuterima, ljudi trče, sješke idu sad. Ima tu svega, ali ove ostale ekipe ne možemo vidjeti što je trenutno peto mjesto, čini mi se da je to jeste. Čuo sam i poruke za Rogotin, ali međutim Rogotin ne vidimo što mi možemo vidjeti Rogotina nema među prvim 7-8 ekipa. Trenutno, ne znamo kako je dalje situacija. Gusar je drugi, bori se sa Stablinom, ali i Zrnovo, kreće Zrnovo. Zrnovo i Stablina su poredani na trećem mjestu. Drugi je Gusar. Evo čujete bučnu podršku navijača Gusara. Podržavaju svoju ekipu. Gusar! Ima pravo, pa nisu došli, ima pravo. Zatvara onega tamo, nemoj komentirati. Zatvara onega tamo i ne smije ga zatvarati. Zatvara i tamo poziciju. Gusar! 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 Dajte se malo vanka! Zatvarate Zrnovo! Dajte se malo vanka! Nije iza njih. Nemojte ga zatvarati! Nije iza njih. Međutim, bit će tu svega, bit će borbe velike jer Stablina i Zrnovo su izjegačeni na trećem mjestu. Znači, kako ćemo sve negocirati i vidjet ćemo... Stablina zatvara, gledaj. Stablina! Treći će Stablinu. Stablina! Dajte se malo vanka, zatvarate Zrnovo! Opomenit ću vas! Pa vi ćete opomenu, dajte se malo vanka! Vanka malo! Gdje se kreće u Kominu. Gusar, evo čak je malo utekao Stablini i Zrnovu. Vjerojatno je ova podrška na njih utjecala, malo ih je motivirala, te su uprili svoja vesla i malo im utekli.
Evo sad vidimo i Crni put, malo se razlišao ovaj dim. I Crni put je stvarno daleko i teško da ih može Gusar uhvatiti na tom prvom mjestu do ulaska u Crnu. Velika borba se vodi evo kroz Komin za treće mjesto Štabljina i Zrnovo su izjednačeni. Kako je